guess who's here? It's your girl, Simphiwe Mkhonda. Yo, guys, akusabanzi umoya, but then that doesn't stop us. Kuthi sitokhuluma real issues. Welcome to the Blue Podcast. Njengoba bese ngishilo ngingiSimphiwe ngwakamkhonda. Angihambi ngefa Nkosi yami, ngihamba nema-guest wethu, ngingabanika lithuba bati-introduce. Namuhla nje ngithi fahla fahla kancane sitokhuluma nge-youth yethu, nge-future yethu, likusasa lethu. Siyathi sebavulele i-second term. I know khona lofana nami lothi siyabonga Nkosi yami baze babuyele etikolweni. Yaphela i-oros saphela ngoba balifuna leli palishi, bafuna kupho ukudla sinkwa nje kube ma-noodles. So namhlanje sitoba empowerisha, sitoba encourage. So ngileyo namhlanje sidabe sikhuluma leyo, sibuka tonke tinhlangothi letingasita kuthi nali likusasa lethu libe ngileli qhakaza embamba. Ma-guest wami ngicela nivusele ema-viewers. Sanibonani, mina ngingoSiphephile Ngwakagina, one of ama-social workers ala kaNatic. Sanibonani balaleli, igama lami ngingithandiwe Ngwagumethe, nami ngisebenza khona lapha ekhaya kaNatic, one of the social workers lakhaya. Hayi siyabonga ke Thandiwe nawe Siphephile, sesikhona ke namuhla. Njengoba ngishilo ukuthi nje sitonika i-youth umfutho kuthi Nkosi yami abaphushe na this time. Bebavalile ke bavalele i-first term. Siyati ke Siphephile nawe Thandiwe ukuthi nathi phela saye esikolweni. Esikhatsini lesiningi nje nasingena ku-first term uba naloko ukuthi kusemcaleni kweminyaka uthathe into lightly, kuba bede nje lo mfutho wekuthi uvele ufake ugijima, umbukela December le ekhashana uthi hayi I'll make it, uyabona. Nyalo ke ngabe singathini nje kunaba bamfana sebavulile babuyele etikolweni bayibone imiphumela yabo ye-first term ukuthi ihambe njani. Ngifuna kuva kimi ukuthi nine ningathini nje kibo ukuthi nyalo lokusebaqala i-second term babonile ama-results abo batibona ukuthi banyathele njani previously. Ngifuna kuva kini ukuthi ningathini lokusebabuyela ku-second term yabo. Ngiyabonga Simphiwe Nkosi yami, njengoba bowusho-ke sis, vele kule first term uvame kutitshela nje ukuthi hhayi ngisathesta kokuthi kwenzakalani, kuchubeka kanjani. Kopha-ke bese sekuyacaca nasekubuya le miphumela. Le miphumela le yange-first term ngilapho la ubonakala khona ukuthi hhayi ngathi kumele nginyuse ngoba phela sosele na the second term kunale third term. So kumele kucace kule second term ukuthi nyalo sothatha stand lesithini nendlela yakho kumele inayo. So nje bamfana singathi njengoba babonile ukuthi sebente kanjani, nyalo sekumcoka kakhulu ukuthi emasokisi aphakame ngoba wayekelela le second term angeke bese sekuba nemiracle noma umlingo wekuthi konke utawukhona ukuku-pick up ku-third term. So nyalo nje uma kumele arisethe kahle ingcondvo yakhe, arisethe kahle ema-goals akhe, atati kwekuthi hhayi mani ngitibonile ukuthi ngale ngemuva bengidlala but phela i-chance sesekhona angithi kude lokunganani lokusonakele. Ungachubeka nje loku bowukwenta ngale usale uku-improve, udadishe more, ufocus-e more or ngithini yonke le energy isale ibuya more la tincwadzini. Ngikhane phela kutoba nemehluko kwekuthi sowushonaphi. Hayi uyavakala Siphephile. Bathi kasifaka nomfutho noma ngabe ufeyilile first term akukapheli. You can still push. I-chance isekhona. Ungathi ungavele ngahluleka nge-first term nje umsebenzi usemncane. Shothi vele I won't make it for December. Lithuba alipheli. As long usene chance uvukele usaye esikolweni, you can still make it. Thandiwe ke asesive ukuthi wena ngabe ungabakhuthaza kanjani
kanjani. Ukhona siyathi vele nasisafunza esikolweni kancane lokuthi tinfo sitithathe serious. Ukhona lothi ngiyabeva nje bathukile ukuthi ngifeyile nge-first term nabomake bayathetha. First term da sene-second term zathi uya naku-third term sebaphenikiswa yini bomake. Ubagcugcutele ukuthi ngabe kumcoka ngani lokhu kucala lo munye uthi mina ngiyadada mina nangifuna ukuphasa kufune ngiyithathe la seyingifakela i-pressure sengivuka ekuseni ngabo-12 sengivuka ngabo-11 ngabo-1. Ngabe wena ungathini nje kumuntu lomusha lo sesikolweni ngale ndzaba yokuthi bafuna kwenta tinto sebagijima sebabhutfutela nyalo nje ba-relaxed bamcoka ngema-sports lokunye akubafaki kangako. Lengingabakhuthaza ngako-ke ukuthi sikhathi simcoka, sikhathi asisigaleli kwananathi nje asitazi ukuthi sitawuphila isikhathi esingakanani. Kubalulekile ukuthi empilweni konke lokwentako ukuthayimule phasi kahle nawumfana esikole. Nawusesikoleni ufundziswa ukuthi sikhathi sakho usiphatha kanjani ngoba akusiko konke lapho khona utawuba naso leso sikhathi sekuthi udadishe wente ini njengoba atitshela umfundzi ukuthi hhayi ngisenaso isikhathi sokuthi ngingadadisha. Kusengavela tinkinga letihlukahlukene empilweni, usangavelelwa ingoti, usangavelelwa tifo lehlukene kumbe kushone yena make noma kushone yena lobu babe. Ngeke asaba naso sikhathi, leso sikhathi-ke nyalo utobe sekumele lapho salathola umuntu lotamsupport-a ukuthi aphume kulobo buhlungu, phindze futhi khana abuyela kabusha futhi nasesikolweni. Loko kumoshela sikhathi, kanti kubalulekile lokuthi abambe kwasekucaleni. Ati-time kahle ukuthi ngenta ini ngesikhathini siphi, futhi kwenta kanjalo kwehlisa umthwalo nasemntalini ngokuthi yati wami umfana akadzinge kuphushwa nje ngalutho, uvela atendele nje tinfo malula. Nasesikolweni uyatendela tinfo, nabothishela bamlandzeleli ngemuva, nguye lohluphako bantfu esikolweni, bothishela esikolweni. Kubalulekile-ke ukuthi vele isikhathi usigcine ngoba sisikhathi saNkulunkulu Nkosi yami, kude lonesikhathi. So vele kubalulekile ukuthi vele sisimeneje isikhathi sethu sibafundi. Hayi cha kuyavakala Thandiwe. Uthi Thandiwe bantfu labasha time management it's very important. Bathi-ke wasted time is never regained. Le first term losodlale ngayo asawuyophinze uyibone seyindlule nje indlulile. Kumcoka-ke bantfu labasha ukuthi siwabambe lamathuba nakafika nje athi ungasadlali ngalo. Lithuba nje ulisebentise ngathi awusoyophinze ulithole lesibili. Ngithemba ukuthi kuyavakala Nkosi yami ema-guest la sikhushisa ngako ukuthi asitinikeni lesikhathi singafuni kusebenta sesimpintshekile sesine-stress sowuvuka ekuseni ungakalalulele 2 hours uya eklasini emehlo savuvukile sowuyatela kwakhona lapho eklasini. Enjoy nje nale journey yakho yekufundza ungumuntu lomusha ngoba sowutifakele na ingcindezi yokuthi wena njalo tinto ufuna kutenda ngema-last minute ufuna kwenta tinto. Namhlanje Stone Coolthard ayithi nabayibeka athi nompempetuwe uyishaye kahle uvele uyibambe ugijime nayo ungasayibeki phasi ungasabuki naseceleni ukuthi hawu kanti ngisabashiyile bayi-20 kusho ukuthi angirelaxe. Sisakhuluma khona lapho-ke mlaleli, bamfana bayafuna kusekelwa basaya esikolweni. Kungabi nje intamane yabo bofana uthi hawu ngimfumela esikolweni ngiyasibhadala school fees. Batali nani nine-role yenu lekufuneke nidlale kuze labamfana baphumelele. Kude-ke info lejabulisa umfana njengekuthi umtali wami uyangisapota, umtali wami useceleni kwami uyafuna kungibona ngiphumelela. Mhlambe-ke siphephile singeva kuwe uqhushise batali kwekuthi ngabe bona batali yini timfo labangadenda kusekela abamfa babo basafundza. Angibekise njengami mina ngiyadati wami umfana uka-grade 4 ngalesikhathi usathi Nkosi yami uyamdadishisa phela nalama-homework laba banika wona yena wena uyakhuluma sowulapha ku-TV uyabukela.
Mhlawumbe ukhona umntwana ofana mina ngivele nginyenye kabi ngikwate ngithi sukela yekela lento yakho kasicede mina esikole ngiyakudidishisa la wena ubukela i-TV. Mhlawumbe singabachushisa sithini badala ukuthi bangapheli umoya wekubaphusha laba mfana ukuthi abafunzi, bangapheli umoya wekubakhuthaza Siphephile. Ngiyabonga Simphiwe sisi. Lengingakusho kwekuthi batali mhlawumbe baye bacabange kwekuthi njengoba ushido kwekuthi hhayi umfana loko nje sekabuyela esikolweni ngamnika iyunifomu uyaphatha imali yekuthenga school fees ngisibhadalile. Bacathi kugcina lapho, phela akugcini lapho Nkosi yami. Umfana vele kumele kokuthi umsekele. Kwekucala nje loku vele kube mgcokwa ngilokuthi ulethe kutethemba emfaneni loku lesithi i-confidence emfaneni. So kumcoka kakhulu-ke yebo naye kumele ayidlale yakakhe inzima yokuthi abe confident but nemtali phela uyasupport and-ke singathi lokucukethe nje kutethemba emntwini loyo mfana kumele athole i-emotional safety ku-ensure-isheke lokho. Bese ne-support iba khona ngoba phela awufani ube confident kube kude loyo lokusekelako lapha eceleni. Nekuthi-ke ukhona umfana kumlungiselela esivele asabuyela esikolweni. Lokho-ke ukwenta ngekuthi ngibekise ushido wathi kuwakho umfana mhlawumbe wenta sibekiso ngaye. Kwekuthi bese kuba nanayo i-language ngathini umtali la ayisebenzisako kokuthi yeyi yathi mina kaze ngasiceda isikole. Yathi mina inzima yami ngayidlala vele sengina. So udibonelele kokuthi wena nawe udimisela ngaliphi ihlobo. Lapho-ke umfana vele loko bese akusamukhuthadi ngoba bese sewuva ngazuthi uyalekha la ka-support. Kuphinde kube nanayo i-language la abanye abatali abayisebenzisako. Sithi nje ivame kusinzasinza. Hhayi i-language yokuthi umtali athi ayisebenzise emfaneni athi njengoba usayabuyela-ke nge-second term, ngicela ungayi kuyomhlaza la esikolweni. Ngoba uyambona umzala wakho ku-last term, first term, uphasile position 2. Ngicela sisi unyuse emasokisi. Uyabona ukuthi lo mfana soyamkhomperisha esikhundleni sekuthi umesekele ngaleyo ma-resources la akhona. But bese somcathanisa nalabanye bamfana. Loko i-confidence yakhe umfana kuyehlisela phasi kakhulu. Nalokuthi kude lokunye engikubhekile ngithi nje ube ngu-number 1. Angeke phela abatali wonke umfana abe ngu-number 1. Plus vele sakhe ngekuhlukana. Lo munye utothola number 1, lo munye utothola number 10 ngibekise. Akusasho ukuthi lo othole number 10 kumbe sekangeke empilweni akhona achieve timvo letithole kulo number 1. So kuba mcoka kokuthi nje sizame instead of kusebenzisa le language letabalimata abamfana. Mukhuthade mani. Kubonakale ukuthi nawe ulaceleni. Uthi usomkhuthatile futhi umbeketelele. Tifo umfundise ukuthi okay sisi njengoba sekwenteke nakho yathi nasingachubeka nasingayibamba la ema-adjustments uwavumele or encourage kano naye atoba nemfupho nenkaphunkaphhu yekuthi achubeke. Hhayi cha, uyavakala uthinza yona kakhulu Siphephile. Ngiyayithanda-ke lena yokuthi i-esteem, self-esteem yakhiwa ekhaya. Lapho ngifuna vele kugcizelela ukuthi uyathi lo mfana lendvo akangatifundzeli saphumile ale ngaphandle ngoba sowuhlangabetene netinkinga. Sotawufunza kutithemba, sotawufuna kufitha naye abe it girl what esikolweni kule. Ngiyakuthanda kakhulu lokho ukuthi uthi umtali akayibeke le foundation yokuthi umfana amkhulise ngelithambo ngoba i-esteem ichamuka lapho nje ibhildwa ngilokuthi uyabona lo mfana ukuthi uyathi ma kuyangithanda, uyathi ma kuyanginakekela. Wathinta futhi nendzaba lenkulu Nkosi yami Siphephile ye-language. Nkosi yami uyabona le language nasesikwatile sesibathethisa sesisho lesikuthandzako. Bamfana sebayakukhumbuta sase-university
Suyakhumbula kwase vele mina ngeke ngiphase ngoba ngifuni nalokudadisha. Asikugadzeni batali, asikugwemeni noma ngabe bamfana basikhuba enganani, bayasikhuba vele. Ngihamba lapho le ndlela kuthi basikwatise onke lamalanga but nje umlomo wethu asimgadzeni kakhulu. Maybe ngibuye kuwe Thandiwe Nkosi yami. Asengithi thina nje sibatali sibanako lokucansuka, sebabuyile nema-homework. Eyi kodwa vele baye babuye nemibhukudu yenkosi yami yema-homework. Uthi uyayibuka le homework kodwa thisha ukunike 5 pages wonke othi le homework utoyenza nami. Uyakubona ukuthi vele kuye kufike emntalini kungahlali kahle usikhona uthisha lena usubudala nginika nje 5 pages Nkosi yami athi ngilolo. Sikhuthade labatali, Thandiwe umkhuthade umtali ukuthi ngoba thina siba nale ngqondo yokuthi lo msebenzi wesikolo awuphelele le esikolweni. Phela niqashiwe nina bothishela ukuthi nifundise labantwana naseniletha le tinto. Ngabe umtali nje singamkhuthata njani ukuthi phela nawe mbambise nanguya thishela lo sesikolweni. Ngingacala nje ngekukhuluma nje ngeteni lokuthi i-language imcoka kulabamfana lesihlala nabo ekhaya. Yathi nje nangumtali nawubuya emsebentini kuyende kubuye ukhathele uyabona khona lokhu okudzinile kwakhona le emsebentini uyabo. Bese uphimisa lamagama nje ngekuthi-ke awume wena mani ngisafuna kuphumula uyabona. Ngesinye isikhathi ngeke ukwati lobu mcoka balemfu lo mfana bekafuna ukukhuluma ngako kuwe. Ingceke kunemfu la sayi-experience-ile kumbe le emakhumbini kubomalume kwendekeni umfana uyabona. And ngaleyo ndlela ngilapho sikhani sifihlakale kakhulu lama-rape cases. Ngilapho khona kufihle kakhulu labo bullying labendeka etikolweni ngekuthi umfana uvele nje wathi hey awubume wena ngisagciniwe uyabona. Kanti lo mfana nakathi nafika kuwe yiba nawe lokukhuluma ukuthi oh sisi ubobuya after 10 minutes sengiphumulile kahle uyabona. Ngaleyo ndlela uba nawe lokukhuthataleka umfana ukuthi hayi ngidawubuya ngimake futhi ngimtshele ukuthi ngikhala ngani. Kumcoka lo ukuthi umfana involve umuve naye ukuthi uthini anti naye ungumuntu. Muve-ke naye ukuthi ukuphi ngemizwa yakhe ngekuphila. Ekungeneni-ke kuloko lobungibudako na-ke sisi ukuthi ingabe singabasita kanjani bamfana-ke through ema-homeworks. Ema-homeworks-ke kusuke kuyindlela naye thishela akathi umfana akatikhiphe busy ngako ekhaya ukuthi angatokhohlwa naku le bengikufundzisa. Kuyaye-ke kube lukhuni-ke nangabe kumbe naye loyo thishela kumbe ufike naleyo homework wathi-ke hey hamba niyobhala from page bani to bani abangakayifundzisi leyo topic. Kumneta bulukhuni loyo mfana ngoba uba frustrated nakwakhona le ekhaya ukuthi lemfo ngidayithini lena makutangibuta vele athi-ke ukani wena uveni kwale eklasini. Khanzi wena thishela akasho lutho ngako lemfo leyo. Mlalele lo mfana ezusambhalisa umuve ukuthi ukhashane kangakanani nale topic leyo. Nawe ungumtali mshayele thishela oh teacher bowuchaze wathini ngale mfo lena ngoba phela vele Nkosi yami kade safunza athini laba bakufunza konyalo lokunye kwabo asisakwadi uyabona. Lokunye ukhanze ukufunza ka grade 3 mina ngakufunza ka grade 7 kumbe level uyabo. Yiva kuthishela ukuthi-ke kuhamba njani thishela kukuphi nyalo. U-avoida lo ukuthi umbite ngetidvomu umfana ngoba lowo magama lawo ayambulala lowo mfana. Lawo magama lawo akha lenye into silwane lesinye lesibese siphumela lesikolweni. Ukhanga ukuthi sonema-cases wena lesikolweni ngemntwana wakho ngenxa yokuthi nje wena umbite ngaleyo ndlela uyabo. So ufuna kuyokuveta lesikolweni kulabanye bamfana ukuthi bafila kanjani bona nangabe kuthiwa kibo. So nangumtali kumcoka lo ukuthi umfana hlala phasi naye, hlala naye ne-homework. Ubude nathishela nabuye eva ukuthi uyangichazela lo mfana but angikuva kahle ukuthi uthini. Mshayele thishela umuve ukuthi uthiteni thishela. Nawe udabe sesuyamchazela umfana akuthole kumalula ngekubambisana kwama-ke nathishela nje kuphela. Kube kulula emfaneni ukuthi akhone ukubhala umfana achubekele phambili. Cha, uthinza yona mbamba Thandiwe. Uthi-ke Thandiwe batali asingakwatini lama-homework nakachamuka amaningi. It's a form yeku-tracker le progress yalo mfana ukuthi phela uchuba njani vele mbambambamba lesikolweni. Ngoba lesinye isikhathi sesichamuka ngaDisemba sesitothethisa abothishela. Nifundzisani ufeyile njani umfanami? Mina ngimathi kahle umfanami
wami ukuthi u-brilliant kanti umbona ukuthi u-brilliant ngalesikhathi ahlabela tonke leti ngoma tabo Cocomelon ngalesikhathi kumendisa le homework u-check-a laba-ke bakumakha previously uyabona hawu kodwa Nqobisithi wase wena uthola 1/5 mfana wami kwentekeni lana so akangasikhubi lama homework siyeva nkosi yami siyeva siphephile siyeva nawe Thandiwe niyadibeka nizaba ukuthi umfana akasupporteke umfana akayithole isupport etinhlangothini tonke ingabe ke bona bothishela singabakhuthaza kanjani siyabati bothishela nabo bamfu bayasuka banetinkinga tabo ekhaya bahambe ngosami baye emsebentini uthole ukuthi thishela akasikahle nanga umfanami so uyachamuka naye akeva ngelizinga lakhe lekungeva lebamfana so uyahlaphaneka thishela mhlambe soyamduba umfana ngabe bona bothishela singabakhuthaza ukuthi babasupporte kanjani bafana siyati vele ngumsebenzi wabo siyati vele ukuthi kumele ukuthi basibukele labamfana kodwa nje singabakhuthaza bathini siyalibona lichaza labo labalidlalako Nkosi yami likhulu kakhulu mhlambe nabangangithatha mina bathi hamba Simphiwe uyomfundisa nangu-grade 1 i-first term yinye nje ngingavele ngithi ngiyacela Nkosi yami kuhoqisa ngibuyele emsebentini wami ingakapheli nale first term ngicela-ke siphephile simane nabo bothishela kule ichaza lelidlalako lelikhulu kangaka siyalibona hhayi ukuthi asiliboni futhi siyababonga sichubeke sibakhuthaze khona lapho ukuthi sicela bachubeke bente kakhulu ungathini kulelo hlangothi Bothishela Sisiphiwe mina nje lo ngikubona kuhamba embili kakhulu ngokuthi mhlambe singazama ukuthi emaklasi laba banawo nabafundisi abamfana ngokuthi bazame ukuthi kube maklasi maybe laba supportive abe supportive in a way yokuthi avumele kukhula kwemfana ngamunye ngamunye ekhathi eklasini ngoba labanye bothishela Sisiphiwe bake bathi noma nabo njengoba ushido basuka emakhaya nabo baneti-stress tabo nabo banekukhathateka kwabo bese kodwa ngalesinye isikhathi sekuthatheka ngazuthi wonke umfana la khathi eklasini uyafana in a way yokuthi le ngikufundisako labanye ba-expect-a ukuthi wonke umfana akubambe ngaleso sikhathi akufundisa kanti-ke cha asifanani phela lo munye udzinga kokuthi uchaze info kabili ngikhani adova lo munye ukudzinga kokuthi info uyichaze maybe thishela utayichaza aphindze ayobuta nalomunye umfana wesikole umlingani wakhe amchazisele kahle kube ngikhani eva so mina bengingacela kokuthi bothishela Nkosi yami babe nale patience kubeketelela wonke umfana amnikele ithuba ukuthi angaveli assume ukuthi hhayi loko ngichaze kancane loko ngichaze kanye ngi-expect-e ukuthi wonke umfana ngabe sewubambile so le patience nje nekubeketelelana kumele kuhambe embili Simphiwe kumcokwa nalo mfana uyakhona ukuthi angesabi nakangeva imvo akhone ukuphakamisa asho kokuthi maye Nkosi yami thishela angeva bengicela ungichazisele kabanti ngalemvu so ngaleyo ndlela lo mfana uyafila at ease la klasini akhululeke so abe cause ufila supported lokunye-ke asengithi vele umfana akeva ngoba labanye bayesaba kubuka ukuthi babute timfo kubothishela bese bayesaba and thishela nangabe ede lokunaka ngokuthi umfana naye amdlule kanjena so kuye kwenteke ukuthi babhale phela angisho bayabhala luhlolo nakubuya-ke ema-testi noma ema-exam ama-mock exams kwenze ukuthi thishela sekunanathi imvo latentako letehlisela phasi umfana ngibekise nje utawuthatha liphepha uyabona umfana uthole 2% uthi namuhla ngimemetele mamaki bafundzi uyamemeta Thandiwe 2% bottom netop Simphiwe 97%
loyo mfana lotholelo 2%, Mm. kuyamlimata kakhulu. Yeah. Kumlimata kakhulu ngoba loko kuphindze kuvele ngekuthi wena sowuzama kumu-humiliate lo mfana. Vele kutawendeka kwekuthi umthishela utathi hhayi, kutamnika i-motivation kwekuthi next time ente kangcono. Mm. Kanti uthole ukuthi yena akasekho lapho. So yahlazeka kunaba labanye lafunza nabo ngoba abamfana bayahlekana phela vele kusenebumfana. So lothole 2% babona lithuba lokuthi bamhleke. Ukhaze ukuthi yena soyalimala akasa-affect-eki-ke kokuthi u-affect-eka nje. So unyanya nalesikole. Yebo, nalesikole abese soyasinyanya. Kungaba nje ngilokho. Cha, uyayibeka siphephile. Sisekiyo ma-viewers i-Blue Heart Podcast. Remember ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-comment. Ingabe-ke Thandiwe sengibuya kuwe njena. Kukhona naba bamfula abakhohlwa-ke esikhathini lesiningi. Labadlala ichaza lelikhulu nakhona emfaneni. Bomalume Thandiwe. Ngabe bomalume bona Nkosi yami maye bayasisita abamfowethu basibekele kahle bona esikoleni baphindze basilandzele bona. Ngabe nabo ungabakhuthata njani? Likhulu lichaza labalidlalako. Ngikhumbula wami nje kuyi-Saturday athi angathi bekwendekeni athi he sengijake ukuthi kube yiMonday ngiyococela malume ethi ngibadrebulile. Ngathi mina hawu uyathi lo malume uyi-motivation lokuthi lo mfana avuke ngale Monday nakiwe esikoleni. Ngabe wena ungathini nje Thandiwe ngaloko kubomalume? Ngiyabonga Sisimphiwe. Ngingasho nje ukuthi uyati lokuthi nje kwagcine sekuvela leli gama sekuthiwa bomalume. Lelo gama likhombisa ukuthi labamfu sine-relationship nabo, bayangibambisa nabo. Ngumalume kulo mfanami. Losho ukuthi nami ngumntali ngigatsile ukuthi malume akangibambise njengokuba ngumalume, adlale i-role yokuba ngumalume. Lo munye uyaye ecele futhi adlale indima yokuba ngubaba. Akhone nje ukucoca nemshana wokuthi hhayi ibhola kunjani njani, akhone ukucoca naye ngempilo nje ukuthi uyathi empilweni mfana wami nawufuna kuphasa yingathi wena namuhla ukwatile kwendekeni bakwendeni. Aphendvule umfana ngaleyo ndlela naye futhi malume utawukhona nekutshela make nanebudlelwane lobuhle namalume. Akhone nekutshela namakwakhe noma bakwakhe yathi ngibone nanguzibani bani. Kanjena yini inkinga uyabona. Asenihlale phasi nihlale phasi naye nimuve ukuthi yini kahle kahle inkinga yakhe uyabona. Ngaleyo ndlela kwakheka budlelwane nani lowo mfana vele. Siyabonga kakhulu lenza bangeva mani ukuthi bamfana basenhlitweni yenu mani ma-guest ami. Ngiso nje kusona ukuthi singeke siticetse leti ndzaba vele nasikhuluma ngebamfa bethu. Siyabonga kakhulu kusichushisa-ke ma-guest. Sibonge nani ma-viewers enu ukuthi nichubeke njalo niyasilalela, niyabukela. Nani siyafuna-ke kuva kini ukuthi ngabe uthini umuvo wenu. Till we meet again. Thank you for listening.